قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ گوشت کہ اے نوح بے شک آچا تی لوگ مردمانہ انت آئیے کار نیکیوں جوانے نہ ہنت نی تو من جست مکہ ہما چیزانی بابتا کہ ترا آنی بابتا زانتکاری نیست منتر نصیحت کنا کہ تو مبے چا جاہلاں. اللہ پاک نوح علیہ السلام شبہ دیر کت کہ اے نوح ای چھت تی لوگ مردمہ نہ ہت پرچہ کہ تی لوگ مردم ہمایت کیا مؤمننت او ای کافرے فائدہ چدا زانک بیت کہ دینی و مذہبی رشتہ چا خاندانی و قومی رشتہ دیما انت و ای مزنی و بستار اللہ پاک نزدیکا گیشتریں دومی ای ہم زانک بیت کہ ای علمی نیت کہ ہر نیک و بزرگ مردم چک ہوں نیک و صالح ببا بلکہ چوہوں بیت کہ بلاہی نیک و صالح مردمانی چک مزن سرکش و نافرمان بند او ای عیبی نئی او پیشیا مردما شگان جنگ مبی او یک مردمی دراہی سوج پند پیشیا رد کنگ ممد کہ یہ وطی چک و خاندان مردم نیک نہ پرچہ کہ ہدایت دیو کو راہ راست سرا آرو کے اوکا اللہ ذات جندن تو بس چیدہ زانک بیت کہ ہر کسا نیک و صالح عمل گوم ابھی آیا پیغمبر ہوں چاہدہ برکینت نکنند مرچہ مردم پیر و بزرگانی دامنا رکھگے راہ شہاز کنند و عمل صالحہ علمی نزانند نواہد نبی چک بیگ بید نیکی عملہ کارا نیت گوڑا ایچا کجام چیزا چاہیاں دیمائنت